Tuh, ini keadaan nih. Sekarang nasi ini sayur deh, nah, walau bersyukur deh. Wih, swastiastu nih. Wih, Mang, halus swastiastu. Swastiastu. Enggak lu. Ikan wang deh, Mang. Nah, wih, adi memutih dia nih beli makanannya beli. Adi tumen sing mewah lagi nih. Ih, kang wang dan bemang jani. Kejang sing dadi kayak wah tiba hidupe, Mang. Men waktunya udah tepuk narsioba beli. Ih, jani kejang sing dadi, Mang. Men sate. Sing masih. Pokoknya nih madan bebean, Mang. Kadang-kadang yang beskene hidupnya bisa tempe tahu sing dadi, Mang. Wih, apa dan penyakitnya sebenarnya beli? Kanker, Mang. Kantong kering alias gerit. Alah, keadaan sajan sing dari narbe.